danas su održane prve dvije serije, čime je i zvanično počelo takmičenje. Možda niste znali, ali redoslijed skakača određuje se žrijebom noć prije. Pogledajte kako je to sinoć izgledalo u Mostaru. Ja sam uglavnom ocjenjivao njihove umjetničke sposobnosti i sve što su imali veće sposobnosti umjetničke, tako su dobivali startne pozicije. Pobjednici nose sve, slavu, nagradu, pehare. A pehare koji će pobjednici podići u subotu iza sebe imaju vrlo posebnu priču. Stvari, ja sam napravio ove ovogodišnje peharove. Pehar izgleda u obliku ključa na kojem je stari most i hercegovačko voće. Večeras počinje Old Town festival na kojem će u ova 2 dana biti održano gomila koncerata, partija, dobre zabave, nastupa i naravno špice. Old Town Fest je večernji program u sklopu Red Bull Cliff Diving takmičenja koji se događa u petak i subotu, to je 7. i 8. septembra. Na 7 bina će nastupiti 20 kusur bendova sa 60 izvođača, svakakvih čuda će biti u Mostaru gradu. Dobili smo zadatak iz produkcije da se popnemo na platformu, ali Gagara ima strah od visine. Gaga, hajde, hajde brate da se popnemo, hajde, hajde moraš, hajde, hajde, hajde. Bilo je to naše posljednje javljanje iz Mostara, a sutra zna se u 12 sati pravac Mostar, svi na Red Bull Cliff Diving svjetsko prvenstvo. A navečer također se zna, pravac do nekog od stageeva Old Town Festa i dobro se provedite.